ña kaypi ali shamushka kapay nishpa ashtawangari chaskishpa katipanchi shina kamashi Mercedes alichi shiguta charipay. Bueno, Dios solpayki Mashi Carmelita kunan kay miércoles punllagupi ñukanchita kay manchaskishkamanta shinashta kikinkunapa trabajopipash Dios bendiciashpa kikinkunata ñawpamapapachu shinallata kaypi ñuka jefe ingeniero José Farinango hampi wasita coordinador pay ñawpamapadro shinallata pay kaypi ñukanchita tandachishpa imata kashpapash parlarishpa puringapa kay ukuman apamupashkamanta ashta katakushikupani ñukanchipa kawsay ukumantapash yachanakapanchik nachu y shinallata maypilla uyaq ayllukunaman wakin llaqtakunapika kunanpika del todo misakinajupanchik ñukanchik wawakunamanta kay llullu wawa chayra wacharishka wawakunata mashna watakamanta o mashna killakamanta chuchuchina imashpata ñukanchik wawakutaka chuchuchishpa charina kapanchiktami villachikripani nachu porque ñukanchikta tanto como hospital ukukunapipash doctorkuna nin leche materna es lo más importante para la salud y para calcio kunata chaskichunbash nishpa yachachishka kan nachu y shinallata ñukanchik runapipash ñukanchikpa kawsaykunapika chaytaka yachashpa shamupashkanchik sobre la leche materna y ñukanchikpa calorchota parlashpa nachu. Entonces ñukanchik wawakunata chuchuchina kapashkanchik máximo hasta chikarimbash trabajokuta charishpapash watakama, o sea, más o menos hasta cuanchik runakupikari wata yalitapash wata chawpikukamanpash chuchuchishpa alikapanman yuyapani ñukamantaka imashpa porque wawakuna lechita chuchushpami ñukanchik calorcho lechikuta chuchushpa paykunaka ukuman calciota hapin nachu calciota hapishpami ninan importante ñukanchik tullukunapa wawakunapa chay calcioka uku tulluman washakun muchas de las veces ñukanchikpa wakinpika mama ima wakinpika ima nanayta charishpapash wawakunaka débilgu llakilla hamsi pisukuna bajopash ungurita ushanlla nachu wachamunchilla ñukanchika y shinakashkamanta ñukamanta tukuylla maypilla uyakuyta tiyagukuna ama wawakutaka misapashunchik sino ashtawangari chuchuchipashunchik lechikuta chuchushpa ñukanchik mamapa chuchukumanta chuchushpami wawakunaka fangalla shinchi viñayta ushan y ali shinchi alimentarishka chaykarimbash paykunan kuanchik mikushkata wawakunaka lechipi chaskinajun si ñukanchik mamapash na ali alimentarishpa mamapash mana ali mikun nishpalla mamakunaka kunanpika ñana seguro pacha chay pambawkunapi tiyak wawkunataka mana mikunchik imashpa porque tukurishpa waykukunapish ña tukurishpa rishka kunanti kanchik chaykunata huchachishpandi kunan tiempopika ñukanchik mama ungushka mamakuna ña wawakuta ña Vexakumanta safarishkakunamanka na seguro mikuchipanchik porque ninchik ña illan chay ruakukunaka nishpa huchachinchik nachu pero más kaypika Otavalukunapika más que hatun mari kay verrugukunata nabugukunata shinallata pangayuyugukunata colesgukunata hatun entonces wakamullomi na rikurin nachu wakamullokunapish ninan ali kan lecheukuna llukshichunma ñukanchik mamakunaka chayta mikushpa paypash mamapash alimentarikun y wawapash lechepi chuchuk entonces chaymanta wawakunapa hierro faltashpaka chaykuna ninanta aumentarishpa rin nachu imapami chayka ali kan ñukanchik bueno ñukamantapish na cuenta karashpa kawsamupashkanilla nachu ña wawa chuchupi chuchun wawata chuchuchini ali lechita charini wawa karillanpi ñankaymanta yarishkankacha nachu pero kunanpi cuenta karakpika ñuka mamamanta kallarishpallata mama mana alimentarishpa wawa Vexapi kakllapita na alimentarikpika wawaka desnutrido nacirin y shinallata ña wawaku llukshishkamanta ña ñuka na alimentarishpa o shuk ima problematapas charishpa chaypi wakani wakashpa na seguro mikuni sufrini ñukapash ninan llakiwankani wawapash chaytallata alimentarincha kanakashka chaymantami ñukanchikpaka kunanpika ninan llaki wawakuna mana estudiayta ushan
uma cerebro faltan paykunapaka ninanda conocimiento ñukanchik cuerpo mandallata mana alimentarishkaka mana avanzanka pashkanachu estudiayta chayka doctorkunapa manrikpika umananachin nikpika doctorkunaka ña imakunatapas rurachun kachanga ña diagnósticokunata ma examenkunata imatapas rurachinnachu pero calcio faltanmi calciotaka ñukanchik mamakunallata mana karashkanchik nachu Bixapika chaymantami ñukaka kunan kay temagutaka villachikupani tukuylla maypi uyakunamanga wawakutaka wata yallikutapacha maski imagupash kachun chuchuchipaychik por favor nishpa mañaykuta rurapani nachu golpi maypi llakta entero uyakunata shinallata maypika karo llaktakunapi uyanka wakinpika trabajomanta wawataka apenas killakuta chuchuchin ña lechikutaka kuchun chay wawaka imatata chuchun ña paykunaka chay leche de funda chay tarrukunapi chay lechekunata randishpa chuchuchin wawaman chayka imatata rurana ñamari uchilakumantallata ña quimicutaka malin chayka chaymantami ñukamantaka kay consejokuta kunkapa munapashkani maypilla uyakunaka wawakutaka chuchuchipaychipacha y shinallata kutishun shinallata llakilla kannachu wakinpika nachu wawa wakashpaka yanata tukurarishpaka tukurin chayka wawaka atakita kun nishpa ninchik chayka ñukanchik mamakuna maykupi kashpapashi del todo shaykuy llankashpa ima purinajunchik ma pambawkunapika asadonkukunawan ma sara halmanakawpi sarakuta halmanchik ma papawan ima imata kashpapish llakta trabajokuwan ma sinkurikushpaka shaykushka rishpaka shaykushka lechikuta mana shitanchik wawamanka chuchuchinchik ñakuti ñukanchik wasi ukupi kawsashpapash wakinpi pari hawa kawsashpakari pari hawa ninanta botar kusawarmi botarishpapash chay wakashka chuchuta chuchuchinchik wawamanka ña ashtakami ñukanchika ña unkuytaka karanajunchik ña chay mapachi lechikuta chuchuchishpa chaymantami chaykunaka umapi ñukanchik wawakuna mana ali chuchushkandi y ñukanchikpa wakashkakuna chay pina lechita chuchushpaka wawakunaka unkuyta llaki unkuykunata hapituka ushanalla kashka fácil ushan chaykunapami ama shinashunchik primero despontana kan lechikuta chay shaykushpa shamushka lechikutaka kapishpa ladokuman shuk vasukupi churashpa ima shitana o yakukupi ima kacharina shinashpami wawakunataka cuidana kapashkanchik nachu chay ukunata villachipani shinallata kuti ñukanchik punta mamakunaka siempre ñukataka botankashka wawataka maytunki ninkashka maytu pashunchik ama kunanpish nalla tiempo kunapi wawakuna kunanpi kari pelotakunata haytashpa pukllanakunamanma ripanka shinawkunapika shinchi paykunapa tullukuna ama ladoman kuyrichun chumbikukunawan ninanta awstashpaku chishiku wata pashunchik tukuy punllaka na ushankachu tutakuka maski cuidashpa ima watachishpa ima kajurinka maytuna kapannachu wawataka shinchi viñachun kunkakuna ama débil kapachun porque ukunanpika shina rumbata pukllashpaka umakunawan waktana umakunawan shitana chayka kunka no kan mayor genteta kunkaka débil kan mana ushan chayka con el tiempo chay kunka shina kuyurishpa ladoman rishpaka yawarkukuna tiyarishpa kunanpika punta timpukunami kutu ninkarianchik kunanpika mana kutuka llukshimun sino chay yawariashpa kay kunka tullpi estrés tukushpaka kunka tullukumanta yawarka maymanta rina kashka chay yawarka ña kashnama llukshimushpa bola ladoman llukshin shinakunamanta ama chashna nanaykunata hapinkapaka ñukanchik kutin tigrapashunchik ñukanchikpa punta kawsay ñukanchik chay karinpash punta mama abuelitakuna ñukanchik hataytakuna hatukunaka ña wañushpa rishkami kan pita ñukanchitaka kutin kawsachina kashka sino ñukanchik kashnawkunata parlashpa uyashpaka kutin tigraripashunchik reactivaripashunchik ñukanchikpa kawsay tiempoma tigraripashunchik maytupashunchik wawakunata nishpami mañayta rurapani nachu maypilla uyawukunamanka chaykutami ninkapak shamupashkani mashi Carmelita. Mashigo rikaypika iskay yuyaykuna hawa ashtawankarin rikurishka kan llullu wawata maytunamanta shinallata chuchuchinamanta nachu ashata riksishpa allikanchiman maytuytaka
Ari mishkunaka ninnachu wawataka ashta juicio tarichunga kacharishka guta misakina kashna wangushkaka imaurata juicio taringa ninnachu ishinallata ña maytunapi rikushpaka imashnata maytuna kanchik yanka pillunalla kana kannachu imashnalla churana kunkata ña rimajurkanki nachu mama michita imashina kunkashinchikachun maytunga imatata shinanchik nachu ari wakinpi ñuka mamita manejun karyan sikisapa tukupankami chaytaka alipachami wankuna nin karyan chaki taluntapash aliguta walapankichik paktara talun ladoman pascarishpama yakuta hipama sakiripanka nijun karyan tukuyta ninnachu chayka ashata riqsipalikanchik nachu kaykunata imashpata maytunchik imashina pachata maypita ashtawan ajustanachu imashinata rurana kan imashna edad kamanta maytuyta ushari ya chaykupi villachipasha kutichipasha masha Carmelita ñukanchik wawakutaka ña unkushkamanta ishkay punllawanka ña enseguida maytuna kapan nachu kunanpimi ishkay punllata sakin punta mamitakukunakari ña unkuwan armachinata markachinkarin armachinatapish prohibishka kan kunanpika doctorkuna pero ñuka runakupika kuti ñukaka na unkupipash ña unkushkaku imasha unkunkapa ña wawakuta ña munduman apamunkapa nanachikukpika yakukuka ladopi ña timpukun chay kunuwanllata mamaka kuti kunuyarishpa ña utilla safarichun chayka ña chay kunushka yakukuwanka ña sisakuta churashpa armachishpaka ña maytuna kan imashatata churapanki waytakuta kuti ñakcha sisata churankarinka ñakcha sisaka chayka chay quillo hepatitis nishpa nachu quillo wawakuna kan chaypa kan chayka chaypa chaykuta armachinchik ñakcha kuti natiyakpika chay mashti ñakcha sisakutapish churarinlla kutin chay mashtimi geraño nishpa kunamika rimanchik chay puka sisakukuna waytapish natiyashpapish atraso karincha nachu bueno ñukapash waytaka clavelta ninajunchik clavelkuta chayka imapami kan chay waytakuka ñukanchik nachu ña sawaringapaka waytakuwanllata ñawikuta mayllanchik cruzkutallata waytata rurashpa waytakutallata cruzashkakuta ima muchanajun chayka paykuka wawakumantapachami ña payka chaykuwa señalarishpa yakukutaka ña tayta Diospa bendicionkuta cuenta cruzkuta rurashpa armachina kan chaywanka nachu chayka ña paykuka ña uchinakumantapacha ña chay waytakuwanka ña crucificashka cuentaku ña tayta Diospa señalkutaka payku chaskishpa paykuka ña viñay kallaripan ña uchinakumanta chayka na yapa wayrana ni maypi mancharina na tiyan pero ña chayku kapan nachu ñukapanka hatukukuka shina nishpa yachachiwashka kan puka waytawan armachishpa puka waytakuwan yura waytakuwan chapushpa kuti pukakuka kan yawarku yurakuka esperanza ñukanchikpa kawsay kapan nachu ari uyashpa kanajunchik nachu imatata pandachu uyani o ñukachu nani ushani imacha alurio ninkaryanka ama alurio hapichun nishpaka kutin shuk lawakarapi yakukuta hapishpa yaku tibiukuta hapishpaka zambu chay makikukunata zambu ñawikukunata hapishpa chayta ninanta makipishina hakushpa chaywan armachinkaryanka chayka kuti imashpata shina chayka chay alpa anis chay alpa mamitakuna alpa samaykuna chay puntakuna kunanpika sexto pacha tukuy ma cambiarishka kanchik puntaka walambarikuna tiyankarishaka chay walambarikuna ama katichun kuychi unkuykuna ama hapichun alpa samaypish ama hapichun alpa mamita ama wayrachun alpa ines nishkakuna chaykunaka ama wawata imashachunmi chay zambo sisakutaka churana imashpami zambo sisakuka zambo chay ñawi shina churiyashpa shina sapi chay churiyashkakuta sisagunti hapinkaryan chaykuta armachin imashpami zambotaka churan zamboka charin ninan shu imasha nishpaka shu aceitita mari chari pepa de zamboka ninan chay zambo muyuka aceitiwa kanshaka chayka chay aceitika wawapa cuerpopi mari golpe penetrarishpa rin chayka ñamanta mari payka ña aceititaka hapin ña payka yakukupillata claro ñukanchik punta mamitakukunaka na yachashkankachu nachu zambopi ima tiyakta zamboka ninan vitaminata charin
chaymanta payka ninan valioso kan chayka ñukanchik mamitawkunaka nikunanpika tukuy estudiokuna tiyaymantaka tukuyta nin nachu doctorkunapish a través de estudioka imatapish nin nachu pero ñukanchik mamitawkunaka paykunaka paykunapa mentalidadta paykunapa yachashkawan paykunapa experienciawanmi paykunaka ña yachashpa trabajankana kashka shina nachu bueno ña kutin chaypillata parlashpa maytunata tapukuparkanki mashi Carmelita chaykuta kutichipash maytunaka importante kan imash ñukanchik maytunkapami charina kanchik ishkay pañuelota chayka ishkay pañueloku kana kan shina wawata imasha pachakupi aparinchik shinallata esquinashka igualiku kana kan chay ña primerito ña ishkay pañueloku chaypa hawapi ña chaymanta ñakuta churana kan ishkay pura telagota shinallata anakukuta pilashka kashpapish shina bayta anakuku ima pedazokuta shinawata rashpapi chuskuku kana kan chayka shuka chuyaku ukukuta pilluchinkapi shuk doblellaku hawallaku shuka ña makikupa ña chaymanta kutin shuk chumbiku kana kan chay chumbikuwan ña primerito ña makikuta ña armachishpa ña chakichishpakuka ña chay fintukupi ña churashpa chay chuya fintukutaka ña changalachishpaku shina chankakupika chankalachirin ama chaki shina kindiyashpa o sea kimirishka kachun sino chakiku paskarichu chayka shinakukunata churashpa watashpaka ña mayturin chayka pañuelota primero kungallina nishpa rimankarinchika kungalanakuta kaykumanta shuk pañuelokuta kashna ali lado ñukanchik ali ladoman llapina shuk ladomantaka cruzashpa cruzashpa chaykutaka shina shinchi urayman aysashpa washa ñukanchik kay siki chupala hawa ladokupi chay tullu ñutu nishpa rimanchik chaykupimi awstana chaykupi churashpa ñakutin hawa pañuelokutaka ña umakumanta ñakutin kaykupi doblashpa shina huyallakuta rurashpaka ña kaykumanta ñakutin shinallata chaytaka ñakutin churana kan ukutaka kashtaman hawataka kay ladoman kay ukumantaka kayman rihun hawamantaka kayman rihun cruzashkaku kanaka ñukanchikpa pichukupa shinallata kan chaymanta ñukanchik imashpa chay nombre del padreta churashpaka imasha ñukanchik kungalarishpa viñashkanchik chaytapas señalajunmi chaypi chashna watarishpa chayta shinchi chutashpa kutin chumbikuwan ña awshtana kan kay rigra uk ladokupi na kay hawa rigrapi kaypi awshtakpika kungamanta imara na hapina kan chayka kay rigrakumanta ashakuta suchurishka kaykupi hapina kan chawpi rigrakumanta chawpi rigrakupi ñukanchikpaka kay inkaji punta kuindakupi shinakupi chaypi hapina kan chaykupi hapishpa pillushpa rishpaka makikutaka chutashpa igualashpa rina kan a makiku shina acomodashkaka wakin wawakuna makikuna butunashkakuna kan chaypimi chayra makikuta paskachinchik ña paskachishpa hakuchishpa paskachinchik shinashpa ñakutin chakik ña kay washa sikikuman chayan chay sikikutaka llambuna kan ama sikika bularku kachun nishpa chaykutaka llambuna kan pilluna kan ñukanchikpa libriku kidana kan es corazón ñukanchik corazonta kan na awshtanachu kanchik porque wawakuna fatigan nishpa fatigan chayka kaykuka libriku kidana kan shinaka chay shunku ninchik corazón chay asha ukuladokumanta chunkuna na watana kan kay chawpi rigrakupi chawpi rigrakupi lugar sakina muyuchispa ña shuk muyushkakutami kay corazonkutaka librikuta sakishpa ña kutin ukuman pilluna shina pillushpami ña kutin wakin wawakunaka chay sikikuta golpe pillushkaka hatunkuta o sea ishpankapa na uti ushan entonces chay partikutaka sakina kan librikuta chayta librikuta sakishpa ña urayman ña kutin chakikutaka chutachishpa chay fintukuwanllata maskachishpa pilluchishpa chakikuta chutachishpa chaki puntakukunatapish ama chaki sunerku kachun chaki dedukuna ama yalishkarku kachun nishpaka washakuta llambuchishpa huyallakuta hakuchishpa chayka imapami kan ama chaki anguchu ama chaki anguchun shinchi kachun shinchi imasha brinkakushpapi chaki ama angukuna chaki angukuna ama rigarichun puchawan watashkakuta kari rikurishpa chaykutaka watachishpa pilluchishpaka maytuna kan chaki sillukutapash hawaman maytishpaka fintukuta hapishpa chay fintuku yalishkakutaka chaki makikuwan kashna urayman huyallakuta igualashpa uray churashpa ña awshtana kan chaymanta pilluna kan chaymi maytushkakuka shinchilla aparinkapapash pankalla
aparingapa alika mana maytushkaka chay llullu zambu logrugushna yanga golpe ukuma washakushka kala gutukun chayka aparingapapish killanitama apareri Kipishkata aparnata. kipishkatasan apareri chaysi agugaringasha yashpa ñukaka manchakashkani pero maytushkagumi shinchi wiñannachu chaykukunata ñukamantaka sakipani tukuylla maypi uyawakuna Mashna killakamanta maytuna. watakukama maytu ñukanchika watakama bacha maytun kashkanchik ñukaka hatunlla ña wata Maytoshpa shina sakin karian. Ña no sé imashnagupi chari makitaka kuti ña llukchin karian. chaymanta ña chawpi imashanishpaka sukta killakukamanga maytun gulpita ña sukta killakumanta bichaymanga ña makiyuka libriku kita chayka kungalinakuta washama apachina kungakumantapish pichuk umagutapish pichushkakutapish washama apach chayka paykukunaka wawa aparishkakukunashash na umakunashinatik no es necesario que makita maytuchu sino pilluna kan awshtanapacha kan shina uraymi Kunga shinji kachu. ari kunga shinchikukachu shinakukmi kapan chayka Ari chashnakukunata mashigukuna alimi kanchima nacho wali kanman hambi wasi shupunlla imapas shinapi shu feria kuinta chinspaka wawa maytuita yachachichu. ali kapan Tauka kunami wawata maytunata kañana yacharingar. Ñukallata maytuyta maytunlla kariani. Maytushpaka na nunca na yuyashkani shunqutaka libra sakinakani o imashin shunqu yanga tukuykata chumbi paktashkakama hapishpa chakikukunapika ari ama paypura hakurichu ima findukuta chawpi churashpa kungurikunapi paypura waktariku tukupanganipika findukuta churashpa yalin kariani nachu shinashpa talungukunataka bichayman bacha hapin kariani washa talungukunata imashinani panki hawa umamandash pilluchishpa ura imashinashpa ña ali watashpa sakinta shinapish wawa ñapash juicio tarishpa kajushpaka ashta nakazunga pilan llukshinlla karian chayka alikanman yani ashaguta wakinpika imash maytuna chumpi pillunallami yan ari wakinka natinashpa mushukukunaka kunanpika ari ma pita maytukpita yachanga na maytukpika pita kuti rikushpa entendinga mushukukunaka intentarnahun ñuka mandashkaku wakin mandashkakukunataka intentashpishina paykuna pillurkanchikmi nishkakuna shuyanahunata mas chushakupash pillushka shuyanahunata yachan pero kuti ñakuti shinallata shuk llaktakukunapika ñakuti mamakunapacha como pundalla mamawkuna kawsangra abuelawkuna ima mama propiokunapacha kawsan chayka paykunaka kuti juyella charin maytu kaspikuta maytushka juyalakuta kimichishka kanajunachu chayka paskachina kan na yanga maytushka kashka na charinallachu kan chaytapish mashna temporada más o menos ñukamanta nipani kunanpika wawakuna ña molestarinlla chayka máximo siquiera por lo menos shu ishkay horas gutallapish maytushka pacha kana kan ishkay horas gutallapish tutaka chawpi tutakukama maytuna chaymantaka ña kacharichina porque paykunapapash makikuna kashna kashpaka golpe ña ñukamanta kallarishpaka kuyuchinkapa ima munanga nachu chayka kacharichikpika ña pikimara yaykunga pikima wakinpika yaykupika paykuna ima nada shikshichishkakuna ima tiyanapanga shinami kapan chaykutami kutinllata tigrapashunchik tukuylla ayllukuna maypi ñukanchik runa llaktakuna kari comunidades ukupi runakuna kari shinchi trabajawakanchik claro amulayaukuna mishulayakunapak nayapi interesado kan nachu pero paykunapish munanmi maytungapak nachu pero tapuashkami villapashkanimi paykunamapish pero ñukanchik maypilla uyak radiota uyak ayllukunaka tigrapashunchik ñukanchikpa punta kawsayman kunangari kunankunapika kay inti raymikunapi punta kawsaykunata rikuchishpa tukuyta rescatanajunchik nishpaka rescatapashunchik de nuevamente ñukanchikpa kawsayta kutin reactivapashunchik na es difícil sino ñukanchik llátami culpable kanchik porque ñukanchik wasi ukupi ñukanchik chaykarinpash ñukanchikpa yachashkakunataka pingaymanta navillanchik o ñuka wawamantallata pingay tukushpa na parlachini shinashpaka kungachishpa rinchika ña tukuylla kawsaykunata hichunajunchik pero kunanpi kuti maypillaka uyakunaka maykupi presentaringapak rishpapish wawa maytikunata rikuchikrina ñakuti imakuta kashpapash casamentokunata presentashpapish verdaderamente
solamente pacha casamiento kunata presentashpa presentaregrinalla nachu chay kunawan gentikuna llaqtakunapi rikushpakari ashtawangari yachajun paykuna chaymi ñukanchikpa kawsayta kutin tigrashpa rikchachikuytapish rikuchiringa nachu shinakukunata ñukamantaka chay mensajekuwa kunan kay punllakuka shamupashkani mashi Carmelita. Sumapacha mashi Mercedes kaypika tapuyutami churajun nacho ari kaypi nin nacho ¿qué es bueno para ojos amarillos de mi hijo que tiene 3 semanas de nacido nin? Chayka, o sea, eso es por lo que el bebito todavía está amarillenta de ser. Hay que hacer el baño de sol. Tienen que hacer el baño de sol. ¿Cómo es el baño de sol? El baño de sol es a mostrar en la ventanita, en el solcito. Hay que tenerle así unos 10 minutitos, 15 minutitos, sacar un poquito a la luz. Y después coger la ñaccha, que es la ñaccha, la flor de ñaccha sisa. Entonces con esa agüita le pueden bañarle, limpiar el ojito, empezar a que se cambie el de color, porque es muy importante para que el bebé se vaya cambiando. Discúlpenme, eso también he estado olvidando. La ñaccha sisa es lo más importante para nuestros bebés, es para bañar, para que es muchas de las veces el hepatitis que nos dan antes de que le vacunen, pero el bebé coge eso. Es buenazo al agua de ñaccha sisa. Igual para el seno también, cuando tienen la leche muy llena, la ñaccha sisa es buenazo. ¿Por qué? Porque con la ñaccha sisa cocinado, esa agüita se le puede peinar con la peinilla, así para abajo, el seno se le va peinando y se le va aflojando el seno. Entonces, chayguta villachipani ñuka mandaka nacho. Ñabigu shina kishu kagpika ñuka mamita kaga chilwaka karaguta yanunkaria. Yanushpa chayakuguta karagunde mikun karian chuchupi chaypish alichinja karian. Ari shina alikanjami wakinga kutin alergiata charishpa navali. Alergiata charishpa kutin grano guta llukchita ushanchi. Chaykuti alergiata nacharishpaka alialkan chaykuti chaytaka rikuna kan nacho. Si yapa poco a poco muyukunayman lluksipika chaytaka costanalla kan aligo kan wakinga yawarpi llataña alergiata charin chayka pero ñaccha sisa no es imposible. Chay ali kanata yacha chayka ñaccha sisataka imashata yanunakan ñaccha sisakutaka shuk litro yakukupi timbuchishpa chay yakugu ninanda litro yakugu timbu hugupi ñaccha sisaguta kacharina shina makihundaguta hapishpa chayguta kacharina chay yakuguwan armachina chaymanta shina armachishkaguta sin ropa sin nada chaymi baño del sol ninchik chaytaka bailachina kan shina indigupi o sea shu ashaguta shina charina kan indigum nami chapika nada de luz, nada, sino indigupi. Indigupi rikuchinakan, indigupi rikuchishpa shina charinalla. Chayka shina huyapta asha cambiarishpa rinja. Indipas vitamina ninachu. Vitamina D ta randigri nishpa nipi ñukaka maypish tarishayashpa maskawan. Ima natarishpa kawka pero tutamanda indipi ashaguta shayashpa kayari tutamanda shina 8 kunata kanya indi llushkawkunapika indita hapiyari chay marenin chaypi yachacharkani shina chaytachu vitaminata randikuni ari sumapacha mashigukuna ari shinami ña rimarishpa riksishpa kana hupashkanchik hasta wangarin kay ruraykunamanta bueno todo los que nos están siguiendo, nos están escuchando, es importante que esto vayamos un poco rescatando también, no solamente por decir que por ser la cultura que hay que hacer, sino también por la vida misma, la salud misma, que es muy importante que podamos seguir haciendo. Hemos estado hablando sobre la lactancia materna, que es de suma importancia, o sea, algo que realmente eso no podemos dejar. Si queremos tener a niños prevenidos de cualquier enfermedad posterior, entonces esa es la base fundamental como para la protección.
Y por otro lado también hemos estado hablando de hacer el maito que le decimos, no sé cómo se puede decir, ¿no? Amarrarlo con la faja, envolverlo, ¿no? Con la faja al bebé recién nacidos. Así es que eso también es muy importante, como nos acaba de decir la mamá Michita, de que para que después los niños no sean tan débiles, ¿no? Sino sean fuertes y puedan también resistir, sea para cargar, para correr o para cualquier otra fuerza que puedan hacer. Así es que muchísimas gracias por habernos estado sintonizando en estos momentos el diálogo con Mercedes Panamá del Centro de Medicina Alternativa Jambihuasi, ubicado en la ciudad de Otavalo, calle en Guayaquil 619 y Colón. Mashikuna, Shinaka y Paichanchi. Anchuri Grinch, mamá Michita, Anchuri Bashun, Shimigu Kunagotanispa. Ya, bueno, Dios se lo pague, Mashi Carmelita, Sinayata Kikin, Kai función de radio Ilumambi, Nyaupamanjo Spangi, Sinayata Yaya Dios, Kikin da Pishke Semana Interconapi, bendicidas para Kikiba Familia Kunapi, Tokuipi, Charihipacho, Sinayata Maipisa Uyagayo Kunata, Saludo Takachamupani, Kai Uyashkao Kunaka, Amayanga Kidashkakachon, sino preparar y pashonchi, yachajo pashonchi, Ali Chishiguta Charipaichi, Tukuya, Ayukona, Sumak Chitacharipaichi, Dios bendicia Pachunishpa, Waira Mandan Churipani. Yupaiguta Karawa y Nispanina Hupan, Churapai, Villapa y Mashiku. WhatsApp Pacapan es 099 20 10 22 6 capa. Paichani mashigukuna shinakachaygupi tapaygutapas churanalla kankichi ña kayachishpapas tapunalla shinallata ima tapayguta munashpapas shamunalla kapan kay ñukanchik hambi wasi ukuman chaypi de lunes a sábado atendijupani es que shamunalla kapan chaypi nacho lunes está hasta las 3 de la tarde y miércoles jueves hasta las 4 de la tarde kapani. Y shinallata sábado ta horas capane nacho. Huaquimbika capane hasta la 1 o si no a veces 1 hora o 2 horas a veces emergencia te pica kaya chipi capane sábado tapis nacho. Y shinakashpaka hambi wasima shamo paichilla y magutamin papas chayma convidas ka kida pangichi tukuya ayugukuna. Que pechanchi mashi guari shirami ña